igoli lesibili ubela ngemuva umdlalo weChiefs akekho la phambili akekho ngala iya deliver icross lobe yomaka umuntu ocrossayo awazange ukuthi alimake uyalithola ibhola umdlali weZamalek into yakhe nje ifirst touch yakhe ukushaya towards ibhali nangempela wakwazi ukuthi alifake la ngene ngoba bese bebonile ukuthi cha hayi awukho muhle umsebenzi weChiefs ingubo zodwa striker uDa Silva okwesibili bengimele iChiefs yenze njani ithi sinizwisa lo poison enizwisa wona ngenze njani faka uVelebhayi unejubane uyakwazi ukuthi alibambe ibhola uzolithola ibhola koMabu khanje kushaya counter attack umuntu obezohlupha njengawe ucoach into ekubengimele ayisho second half ukuthi okay ngoba kwi defense angeke sikwazi ukuthi ba more powerful in terms of attacking ake sithola abantu abazokwazi ukuholda ibhola balidribble liye emasayidini mawuthi liye emasayidini kube khona abantu abazokwazi ukukhahlela ngoba lapha phambili khona izingubo zodwa bese funeka uSirino ngithe bengimela amqalisa igame uSirino athi Velebhayi mina ngiyakuthokozela udliwe ufake abafana abancane ukwazi ukuba coach ukuthi fanele benzeni kuhluleke wona